no riu ni riria hera gote work hard. Yes. Na smart. Na smart. Work hard and work smart. Ne wa. Kila gyo ngienda thino giko giaku. Nyimbo na inaga wega we. Nina gana ka invest. Ina inaga uria kwagiriire. Ndagwite video mwe yake huthagira milioni 18. Yes. 18 million. Pesa cia Kenya. Pesa cia Kenya video imwe. Na wewe guku ngirinya urenda tukurekondera nginya rwimbo na video. Naro toro media ile ro thako. Ndio githumbura Jabez guku. Oka na drone nya. Na ina siriki kirinya. Wewe na girinya. Wana lero drone. Yes. No reherwo kamera cia thi. Na kinya mukiria gya kunyita gya reflection. Gya kweheria nduma maitho. Ni urenda kiu. Na rucoka rwendetwo. Na nurenda gucenjia nguo maita mana. Yes. Na location. Na akorwo ati no gwetha location. Yes. Uthinde ugithumbura miruge decent. Na Solomon. Solomon audio kuma niko kwe ngurunga njega. Mukoere ngurunga-ini. Ucoka rutoro TV ni ruthako. Wekera YouTube. Na rucia page ni cia na page ni na girinya. Roda moni milioni 18 rumwe. Era wa investment. Yes. Na riu rurueta go Zuchu ri. Ungiuria ria maro wega ri. Muga ati wa riu tawe riu ndubataire kuruthaka. Ngugithaka nikina ndirakigwa no cukari kurakirwa atiriri. Ona nywa muingi no egukua. Ale kule lugha ya juu na kule lugha ya ndani. Alele kule itasema kitenzi kivumishi. Hakuna, wacha nikwambie. Hamna malalamishi. No lalamika. Mlalamishi ni nani? Who is the petitioner? The young generation. Ogo tiko na sia kamalo. Alele. Ona sia kamalo ni sia ina maana ya ndani. Tara rwetha gwokiria. Oiga ati agara ile arorete iguru agitara mitiriro hiyo ni iko na maana ya ndani hawajui hawajui wewe unajua hii ani mlalamishi safi na mitambo-ini ya Kameme ka mwingine geto Mamsaimo ni nani geto katatoke homo ka Zuchu geto kwa Zuchu geto Zuchu kauka igaga ati na akipata ja nampatia jugu karanga kazi ni drama yes na akipata ja nampatia jugu karanga wana they are man and woman ona kana uti wewe akalu wasera ole kumenya to na tale kutikana malati kana njira akira kutikana malati kana kutikana malati kana mwana kesho nake sasa kwenda perform in a men's conference adere like wetakijero kaile tukokero kone akwenda kuma recording clip yake ri no akelite Wasafi ri no karihia gatika milioni 700 kakienda kuma pesa cia Kenya mara moja kana mwana matatu chibu daketa kaidheru chibu de aje ni mukari wa wakari hao oyo ali yagera thakagira ri rigi Gao Kenya agera kaine tu aito kare kega athira kangenda kwa ngandona kanazo tagota kaira yu agicoka Tanzania alizoka akikuruka South Africa akiwa ukikoragwo wiko ataigua maundu maru mugurira nginya manyumba ku kamuciarira ciana kaicitwe ni cigana Chibu agikira akiona atiriri heka ngekagethagwo Zuchu na hari Zari na heka ngekagethagwo Wema Sepetu na kore ngana Zari the boss aga boss lady newe ucio wa South Africa ucio na aro wa muthuri ungia mutu atunyete muthuri cia tunywa gikua Leno ni rathiuruka na ihenya muthenya ngucia mathaa 24 tima drakinyia mathaa 24 kuona ni mandu gutigana maratigana ndaigwete kundu ndirathomete guku mitandao-ini
Onake akanaenda kuma recording debo yake. Kau nako kainete kakaiga atiriri na akipata ja. Nampa juku karanga. Nampa juku karanga. Kasika. Na hivi oge inoka kwa kumutimi yako ya juku karanga ni kura uraga. Osia ahuta. Nika tarepo nroka huko. Etago sukari. Nakaweza kwaka kere ni mata kwa sukari. Ndio sukari. Ngadoreka. No ne joine roka huko kire ine nyamwiri sita kwa YouTube. Roro. Aka oigwe. Oyu ni amakirio yo. Yo. Haibeti goro. Aiga muthuri wake ahuta. Oyu itagwo Diamond. Wagira gajuku karanga. Lambisha. Diamond agichira. Ajipusira makaranga. Majibude. Majibude ahuta. Ajipusira makaranga. Ajipusira majina vijibudua. Na madadhi. Ya madadhi. Modo. Majibude. Ajituliza na vitubua. Sibule. He's another great African. Yes, he is. Yes. No, work hard. Yes. Na smart. Na smart. Work hard and work smart. Ne work hard. Kila kitu kienda thino giyaku. Nyimbo na inaga wega. Ina na ka invest. Ina inaga uria kwagiriire. Ndagwite video mo yake huthagira milioni 18. Yes. 18 million. Pesa cia Kenya. Pesa cia Kenya video imwe. Na wewe guku ngirinya urenda tukurekondera nginya rwimbo na video. Naro toro media ile ro thako. Ndio githumbura Jabezi guku. Oke na drone nya. Na siriki kirinya. Wena girinya. Wana lero drone. Yes. No leherwo kamera cia thi. Na kinya mukire gya kunyita kya reflection. Gya kweheria nduma maitho. Ni urenda kiu. Na rucoka rwendetwo. Na ndurenda gucenjia nguo maita mana. Yes. Na location. Na akorwo ati no gwetha location. Yes. Uthindo ugithumbura miruge decent. Na Solomon. Solomon audio kuma niko kwe ngurunga njega. Mukoere ngurunga ini. Ucoka rutoro TV ni ruthako. Kira YouTube. Na rucia page ni cia na page ni na girinya. Roda moni milioni 18 rumwe. Ela investment. Yes. Na gebia nacio. Nacio ni aragurire private jet. Aragurire private jet. Yes. Mwanake ucio esawa. Na atumia kiothe na aracoka indo iria ciake nyingi ri aratigire kairitu gake keho ndikane kocio arakua nake. Aratigaire munini ugukari gukua gukiga. Siku ne gondo gwetha gukiga riu. Aratigaire no kereo na hinya. Uranekera mundu indo ciaku niki. Na ina hinya. Kazi mwana meta wa basho. Kairitu gake. Kira mekire ri. He gathuri ke yumiritie ta gathuri kana ke yumiritie hindi ya uri atakwatira kama wa Wanjiru. He gathuri ke yumiritie. Kure Tanzania. Yes. Ahitio katambriria kuhitire. Gakira nyina atiriri. Nyina wa Sibude. No aririka no tukuria. Bara itari toro. Yeti gotomugeire. Kuzaa sio kazi. Kari lokaine. Ola kokagepia. Kokanie studio. Nakane kainire. Orio ndwena. Afrika ndia na muthako. Ole kane kainire. Adio ari kainire ni. Sibude ahitu wega ri. Okaraini wega ri. Ambiriria gwetha andu metagwo Ngaha Misa Mabeto Agao. Yes, manacio Mazari. Mazari Hassan. Athuri gacomokire na ndeciria kari ga Kenya. Agathambira ku. Kenya niguo ku iundu cia muthemba uyu. Arathambira ku akaragia githweri kiega. Yes. Kiurira nyina. Muria
Wabaje. Akiruka kiao. Waba. Akakimucokeria namba poa. Yes. Haya. Kimuria kuko aje? Akimwira kwema. Kwa hiyo akimwira, unakumbuka ile usiku? Usiku gani? Ile. Siku ya leo. Sasa wastahili unielewe kwa sababu mtoto wetu ashakwa mashuhuri sasa ndielewe. Bra moja kijeria rugano. Aikera kaine. Akegwire. Akegwire gwire. Manu tumaiguaga. Manu tumaiguaga. Tuli oguku ethino na kuri social media nicio kire riu ni cia huthiria maundu ti ati no riro channel kana thikire channel zo cianake kana ndo ya nini ona thari ukire nyimbo nyingi muno njui cia icio cia cibudi ucio na ri mwana ndimenya kana no winite tari urweta go Zuchu ri ungiuria ria maruwe wega ri muga ati wa riu tawe riu ndubataire kuruthaka ngugithaka nikina ndirakigwa no cukari kurakirwa atiriri ona anywa muingi no egukua ale kole lugha ya juu na kole lugha ya ndani ale kole itasema kitenzi kivumishi hakuna waje nikwambie hamna malalamishi no lalamika mlalamishi ni nani who is the petitioner the young generation agotiko na cia kamalo adelele ona jaga maruni cia na maana ya ndani tara rwetha gwokiria roigaga ati akara iria arorete iguru agitara mitiriro hiyo ni iko na maana ya ndani hawajui hawajui wewe unajua hii nani mlalamishi petitioner kwa hiyo kwa ndio kadiriri ha mbodo gwitwo cibudiri na zara coka down ri akaheo njogo akaringwo makaranga ici nicio nyimbo iria nyina aburu magoko magithikiriria muno o ni nyimbo cia gwaka muci ni na kiahana ta mamuzidishira makaranga akaheo idathi akare idathi kare idathi mavitumbua egwire adere matumio jarake ndiara igatiriri nani ona ndamurora uria tuthiite nie muico nie ndirona no arikua cukari ni ugwikathia nukumuigathi nda kumukiriria dosi nenda kumukiriria dosi ndu mwaga ta kuhe hinya especially maundu makonainie na my love bata kuikia ndem asa kana kunywa nda kana kunywa mohendo wewe unasonga kidogo unapata mwingine maisha makekatera mugathie na mbere utira maka ni ukuona igana nasa gutire handu hakoragwo haugite gutire ati nginyagia haha asa tuna kunjira Bill Gates ya gwikatia nani aitairwa ni Melinda ataoa tena hata kama ataoa tena unazavuta mtu wa kusonga mkisonganga ni maisha magathie na mbere Jeff Bezos ayada kurira kwira atiriri mundu ri akanyamu gaku kahora aikoro atheri no maratigana na itonga no iratigana ri mocio matugana ni macio ni maundu magukuthi yo ni mambo hapa duniani ndio aikoro gitoka ta kiu gitagwo Jeff Bezos weciria niki mundu ucio atari ungeweza kwahuraga ngovu wari mutongu taki kwahuraga ngovu no ciakiri mwaganu anyititwe na a mistress ucio ni scandals after scandals etagwo atia mwanake ucio etagwo ndi uraga ngovu no thuria andu ta muhoro ni mahuraga ngovu manjuria njiriri mundu ucio wa mwaganu wahuraga ngovu etagwo atia akalto mwagando ule ero buona maundu marahappen na cross gira gabata ni kwihe hinya thiini wa thi no na gwikara ukimenyaga ati we wi mwethi wa muoyo na on top of that ni ukamenyaga ati gutiri mundu wombirwo thiini wa thi no nigetha we ukawaga asa ati akunyamaria nginya na wikie utige kuririkana gwetha muoyo rigu ambe mugoce ukawaga
Bana. Hakuna kitu kama hiyo. Si budina keli. Simply is another great African. No, he's a great African. Wewe kana laguli a private jet. He has a private jet. Wewe si yuma pesa nini? Around 300 million. Kana jika nuko kora mukoro ine yothe. Yes. Ndege yo itu wika. Na mukoro kinya na kahwa kanyu na kira na ndwale othe meko. Yes. Na no ndike paka wo wakanju. Na ciebu iria cianyu mutatigaga. Jamoriyo. Mukoro kinya nacio. Kora jeti ya helicopter ne milioni mara mbala to jeti ko gore kedo bilioni yemo. Bilioni na pesa by the way. 1 billion. Yes. To helicopter kedo na kuria meta kwa Elon Musk. Na andu meta kwa uria acio kire makora nacio. Miga hau nigetha watu guthie handu ukaguthuka. Na ni ngarokite na Kenya. Umenya atiriri. Thino umenya andu ni arathime. Ni kuri mundu ukoragwo na helicopter. Yes. Manyita helicopter na agacoka akorwo na private jet. Yes. Helicopter ni yakuma gwake mucii ikamutwara haria private jet iri. Manyita. Yes. Ikamutwara hau. Riu ucio ni mundu ria riri arume mangirwo marugame ndaguo kurugama tondu we ni king. Alo agia gore boka. Agana daru mara gora iketie iki. Adiriri kogo gya bia guku biondea ndubataire kugiona atumia were we ithu na gukuthira ke ithu twetikirite inyu mutiagiriire bo mutumia uragionea atumia wina ki guku bione mundu acio neo acio because they are the cream. Yes, they are the cream of the society. Ndio mena indo na ando akimenya gina ita watakehuru takegucagiririo niki ni theri wa tawa we ragia kimuthuri aro mundu acio riu kiatigeti athiri aiko mundu na private jet. Yes. Aume hauru acoka makagura nyamu itagwo yacht. Yes. Na island yake ukagura yacht, yani guthie gwake ri guthie gwake ona ena bash kana etanite ri nikenaga tondu nie njui nyira mburu ndathi ndoi kuria ndutaga wira au ni ho angenagia koguo mundu manjaragia mamwe ndangimenya tondu ono akinya handu anjuria kai mutwe wakwa kari kagumu gakoragwo ha kacio matigo cia romansi ndo kari kumbo kari kucio kati arume acio mundu ragura helicopter ona nduri wa mwira we ati ona helicopter no we aigue we na kioneki kiu ya kugura helicopter ona kana ona kama Mercedes kega wa ile tuthia na nyamu ho itagwo Benta ya moyo itagwo Sienta na ni rokire news iratokenia muno ogitoguthia handu ni guthie 7 seater ne utioga 7 seater okoti uguo ri tonda nyamu irakuwa murigo na Sienta ni kuaga murume na nuthu we mwanaume ani keheo keheo peke yake. Yes, ngekora ugerie ko arutaga rwimbo tu kuruta rwimbo rwika tu thutha wa kindu ta njiguaga ati ni thutha wa kindu ta ndagika ta 10 views. Yes, YouTube views ikocie milioni 3. Yes, views 6 million aso kuma ukagwa na ringa igana kirathi giake ni kia harakari na ku na mundu ule witagwo ria Snoop Dogg. Yes, na umenya Snoop Dogg aiwe cina matigirie kuina Snoop ni ndo iranga ne honokire atina ndari ahonoka herubo ainite arwa kugoca saitani riu ani amugocire biu ndire gwethera rwimbo ru aru bakoragwo inite Snoop ni no ratugaga ati kwa ngai gutire maithori rwa kamondo unakaiga wa saitani gutire maithori nalikuwa koja thara rwinaga rwihona unde njio roko gikonya wathoka ka uri ana ruigwa